Taranipan SHUBA Lok Sabha MEEKHAL gi PHAL HAYENG LAOTHOKPAGA LOINANA Leibak Asida Anouba politics ki Puwari ama Shemba Houragani HAINA Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi senior spokesperson NINGOMBAM BUPENDA MEITEI na PHONGDORAKLI IMPHAL gi Congress babanda pangthokpa pau gi mifam amada wafam asi phongdokladuna mahakna hai Taranipan SHUBA Lok Sabha MEEKHAL gi HAYENG vote masing thiba amadi PHAL LAOTHOKADaba asiga mari leinana tongan ba media firm kayana pangthokliba exit poll sing asida aranba kaya yauri state kharada Thagaliba candidate masing dagi sit masing na hena phangba kaya yawba thengnadaba natte exit poll sing asidi lengak asigi mangphau nararoidaba manglan amani haibada haiman bathokloi India Alliance ki luchingba sing na kupna tanaraba matung amadi khongbalakhiba ground report singi matungina India Alliance na sit Chaniga Marifutara Manga Hena Mai Paktuna, Lengak Sem Lagani Haibagia Joba Tazabalay, Manipur Gioinasu, Inara Masung Outer Parliamentary Constituency, the Congress Kimidem Animak Mai Paktuna, Lengak Semba Sida Joba Mating Houragani, Nauna Semgada Riba Lengak Asigi Prime Minister Kanana Oigadagi Haibadusu, Miam the Atuba Matam the Lautok Lagani, Hayeng Bot Tigada Riba Sida Kanglon Sum the Pangtok by India Alliance ki Counting Agent Singna, ECI instruction Matungina Tabaktona Bamadi, Matam Kuding Makta alert Oina Laina Basu, Ningoma Bupenda MEITEI na makhatana appeal directly. हजिक लाइरिबा भारत की प्रधानमंत्री सटखिगदरबा प्रधानमंत्री आउटगोइंग प्रधानमंत्री सिगी एग्जिट ओइबा याबा दुगुम एग्जिट पोल नाक्तनी मसिदा अखोई की इंडिया अलायंस की सरकार हयेंग सोइदना लागनी हयेंग नुंदिंदा हजिक लाइरिबा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हाइबदो ओइरगनी इंडिया अलायंस ना यामद्रबदा 295 सीट फंगने हैरगा अखोइना सुखसोई सोइदना सरकार सेमगने हैबसे ngasi अखोई AICC की कांग्रेस प्रेसिडेंट नतना इंडिया अलायंस की लीडर्स लोइना बक तानर मतुंगदा असेंगबा ग्राउंड रिपोर्ट भारत की ग्राउंड की लाको मदुगुम रिपोर्ट मदुगुम मसिंग दो मयाम दा भारत की प्रजा मयाम थंबीरमबने येंगबियो हजिक मणिपुर की ओइना लोकसभा की इनर मसुंग आउटर अखोई की इंडिया अलायंस की कैंडिडेट अनिमक थंपिंग मेजॉरिटी के लोइना मणिपुर दगी हजिक अखोई अनौब सरकार सेमबसिदा MP अनि मणिपुर की प्रजा नुसिबिदना भोट थादबखिदना विथ थंपिंग मेजॉरिटी के लोइना अखोई की कैंडिडेट अनि सुखसोई सोइदना हयें कारगनी